Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis kita pengajian dan tafsir pandak-pandak umabut kita si surah Al-Humazah. Sedahulu membantu in surah ini ko hajja bilang yaan pangisag-isiban si surah Al-Lulay. Surah ini tado tembi si semanamiaan. Oh, sino makna filin? Gajah. Okay. Terus ini sebab din hangkan pinaturun in surah ini nih. Dok, ay hangkan sinabot in suratul Fil ini si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya. Pergi manusiain gajah itu. Pente haji gajahin amban dari manusia. Bang ini pente manusia ulang insyaallah. Ada gajah ini kisah. Kasih barang sa nama gajah. Mabus sabab nuzulnya. Wah, kan sudah mau sundal, wah tak makan ini sabab ini pakai. Larak lebih kak. Langsung orang dekat abah ini. Ini tanda pengamulnya saya Allah Taala sembah. Usnia sabab ni dia lu kan samia. Ini orang Arab ini orang buah Arab. Saya gitu ya. Bangsa Amrah. Nak apa itu sundal oleh sini kok? Abrah. Usnia ini adalah nak orang jahil. Si Mahmud. Si Mahmud. Saya nak jawab. Soal pergi masuk sama kita balik. Magpainal. Suratul Humazah. In surah ini Makkiyah. Maka sabi turun. Urus in surah ini kayaknya keseluruhan nih. Yang penting wal asr innal insana lafi khusr. Pergi pasalan sin khusur sin kalugian. Aman munasabane sinabot do sa pambanya alugi o ni Humazah tuk alladhi jama'a amala wa addada. Itu kita sebab sin ini niya magpain paturun in surah ini yang pasi Umayyah ibn Khalaf. Wa itu gaya kadasihanin wal hadzam moto-motohan Rasulullah. Wal jamissaran Rasulullah. Salik do yang ambantangan yang menanggautaan ini sampai sebesar ini. Saya minang airnya. Niya magpain ini Walid Al-Mughirah. Iyan paturunan sin ayan sa asi kayo manusi. Kayo magpente sa suku misarahat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihap. Ambang tagnale sampai si ko itu masih lamud si in ayat ini atau si surah ini. Pada Allah Subhanahu wa taala wailun likulli humazatil lumazah. Wail ini tasabut itu si surah ini teh Ara'aita si suratul Ma'un. Ubus ini in makna si wail ini. Wailun Kawinsanaan, kamulahan, ini kamudaratan, kapiligluhan. Magmaan na usap sinuwail na ang sinin, ini wadin pi jahannam. Ini lehat dalam neraka jahannam. Makna ini wailin. Alasan dua. Makna sa kabasakan ini kabinsanaan, kamulahan, likulli humazatil lumazah lu usikemon. Iyan ang nahinang pakiya-kiya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini amban pain sa mga sa muslim. Niya magpaano mga mufassirin magsalik maananin in humazah ini lumazah. Saya gawa ito malay.
niya magpain magsadili. Makna humazahin ini al-ghibah. Apa makna gibahin? Nalimut. Lumaza ini wal nuknaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini melimutan Rasul itu nuknaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magmana do isabsin humaza ini Musa Rasulullah sa man Musa ano siya. Men Musa tangan be atau betis atau rukbaran ini labayan pangusaha basta si ang tawanan nila. Lu na kay magdala ano nampiru ngaluba ngetil atau magdala ano nura ini nila lamud na si ini si Humaza. Magmaan si Lumaza bangpay na pinaglawan-lawan ini ga isa dukang gauta barangay atau tangan nila sumagawa ng dilaan. Baik na sa amia bentuk niya gayha atau putingan atau ini nila yang bang panipak ko de isin Rasul sallallahu alaihi wasallam iliin maggella luwi sabine sin Lumaza. Kabinsanaan lu si Kemon ini sa amia istirahat Rasulullah biha demikian untuk ini yang Allah tawaran sa amia. Alladhi jama'a malahu wa'addada. Ini jama'a malahu. Ini magtipon, magpun, ini pangarta duk magsadya. Gani ang problema kita magtipon arta. Trabaho, mag-business, ini sa amian, sa bang kusamo sa kahapan. Gani sa amin. Sa ini gani yang tadasay sa amian, wala ja mian pangarta iyan pangarap nen duk pangarta iyan hinarap nen hadja sa amian sa takalupa wa ila magpapanjari pangarta ni Allah subhanahu wa taala takalupa wa in hak pangarta sa amian sa niya pe paminsana wa ina si bangsa mu'minin rebinan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyan pagtagamihan nen iyan pangarta wa in kajian yahsabu anna ma lahu akhlada ko istal mian kinanna lo ini panganal yan sa amian pangarta tu annama lahu akhlada. Okay? Yahsabu annama lahu akhlada binistawa ini in pangartaan akhlada. Apa ini bahasa ini asal mian kakal siye sa paulan. Duk ilian pa inte sa mian in makadepende siye. Kakal si in pangartaan ni dua aja banggai pangartaan dehel matumalaman niya magay baran sa matumalaman niya uparahal masih pa ini padilewan si Allah subhanahu wa ta'ala si ini makas tapon nin amban pangartaan ini tapamurong gawin ng hak sin Allah subhanahu wa ta'ala ini si pangartaan man zakat ini tapamurong gawin amban hak pagkasina manusia ini ang miskin lay aman pa itin sadaqah sa amian. Kalla la yumbadhanna fil hutama. Kalla. Magmaanas kalla haqqan sa to'te. To la yumbadhanna fil hutama. Saben na rutaed sung si tinetparan. Tinetparan magdialim na ka jahannam. In hutama, maana si hutama gay kibangni asal pagtuy tuna wene. Atau pagtuy bang dalil kayu pagtuy polong siak wene. Niya ang tinetparan nasa ingin sifat iyan inarka ini sa pangalayapan ini manusia humaza ini pa ito ngalimutan at tawanan minsana si Rasul sallallahu alaihi wasallam unipun sa pangarta ga niya pa ito katudyanan ka niya kagunahan ni yero sa amyan maniya pa minsana ay si bangsa muslim. Kalla la yumbadanna bil hutama la yumbadanna song sa tinetparan sa ben na song sa tinetparan niya at usituin ang ban ini qasam. Bagi jawabul qasam ini jawab sin sapa Allah subhanahu wa ta'ala sabenna teh bagi jawabnya obus tu pemno taukid asa pamabasan in taukid ini nun taukid pamabasan asal tineparan si ini magdialim narka ini utamali ini bang dari nuneo atau niak sin barang manusia
mi'an dapat ilayapan wal jihad billah wa tasabtit natirun Allah subhanahu wa ta'ala riyan wa ma adraka mal hutamah ini katauhan ke O Muhammad bang ini pa inte pinagbahasa in hutamah iyan narullahi al-muqada ini bi'in ebut Allah ta'ala ngalkalan atau ebut Allah subhanahu wa ta'ala ini mingin talawog ini panagamo panugata ini sa aming bangsa ini sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman kakahinan ni sidella daga sa aming si panipun daga in pangarta panadiyaw iti sa aming paminsana sa bangsa muslimin narullahi al-muqada allati tattali'u على الأفئدة إن فإنت إن أبد لي تطلع على الأفئدة asal pasene magjalin pangatian berupa asal tapok ng pangatianin sa asal masih pinasene po Allah subhanahu wa ta'ala pilihan pangatian ng matutuy paggiin pangatianin in tampat sin iman pagkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk tampat in katuwas pa in sin pangatian in manusia hanggang pinasene pa in talasiyan ini magmaana pangatian bigit afida mufradnya fu'ad innaha alaihi mu'sadah buning isab painte yan innarka alaihi mu'sadah bang dari painte bilikin asal tambel gak niya paluasan baliuhin gak niya paluasan ibutin maglimbukin painte dialam sa amin sa ingin panas na iyan alaihi mu'sadah fi amadin mumaddada buning isab yan si olong narka jahannam pinabigtal katakan kibangnya pinabig kasi may kabeg ina doon may kawal din sa amyaan sa hantang in manusia iya pa inte laku taliat nen si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk si sinasina in inte amban may kasawayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wa ida pagdiin ayatin sampai ilaw qiyamah si sinasina in nuhut si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinandi sa iya bisa makajali tawwa iya pa inte si miyan surah ini magmaan fi amali mumaddada ina kaulong-ulongan sin narka sa tuwas na manamalan ga niya mian paluasan in ahin asal tinamber tamber terpainte in painte wag makna bisa satu situ painte sa sabutan sinimian in fi amali mumaddada si olom narka jahannam si pinabigtal ton pinitay kan sa amihan in paginsan asihin ubus gay paluas din sa amihan in abutin maglimbukan painte dialan ubus pinasek din pangatian de ubus kami an inebot Allah subhanahu wa ta'ala asal pina kayat pina intalabog sa amin iet ang ban mian makna sin surah al-humazah ini katauhan pinalo makna nalike mo siya nagibinalik binalik ka tao kayo Balikante magmana si Nuwail yang kabinsanaan kamulaan kamudaratan kapiligluhan si Kemon yan sa amyaan nahinang paragay sa amyaan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humazah ang banang nangge ninyas yung sinyas miya natawan ni letis apa biil be kau aman biil ini kakahinan kalau sa uma sa pamami magkira niya asal ko ano ri atawan minyo ini ne lai ang banhinan sin ng biil tabar lumaza dalla sa dalla dayon ini ben majnun binelew وبس من الشاعر وبس هيك عملا في إسرائيل الذي جمع ماله وعدده يعني أنت يرو طلعان من مقبول جاء بغرطة مقصديها جاء بغرطة هلو كجاء أنت إن أمتعنا لي ساميان مقصديها سأفهم قال نوصل إليه سيطان دعاكا سين الله سبحانه وتعالى يحسب أن ماله أخلده فننالدن يعني فإن إذا أمتع لي تكال سيسيسة كأمولا كلا لا ينبذن في الحطامة طوط بيننا أصل إلى يابن دوسيه يعني مجال الحطامة مجال أنت يعني أبد سنيئة atau tinuna in barande musmika sa pinabalik si elu in manusia supaya dia dukul adab supaya ta nana mo in binsana aman Allah subhanahu wa ta'ala ya itu siyain ke sa akhirat gay mate in manusiain
bang pa inta dalam nikmatin dukna asal karulan magdul baya iya des amian dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala us bang isab siniksain duk isab ta nanamde duk talesare ina bakat mian hinang des dunyahin duk ina panagga de matuda ta ulak dunyahin wa ma adraka mal hutama ina niya ki makapahtihan kau oh Muhammad bang in hutamalay narullahil muqada in ebut nalqala natawanin ebut sa amin ang mulia ebut ina المشعر يعني من طلبه يلو التي تطلع على الأفئدة يعني بطلي بسنة جلن فأنت فنعطيان له إنها عليهم مؤصدة أوس إن أنت إن قليل بطلي لا نيا فأنت فالوصان سأميان مؤصدة يعني تنبل في عمد ممددة سيئولو من نرقى جهنم سأميان بنا بكتاب إيه نمبر تفسيرا سورة ini mudah-mudahan ini bisa sampai natahat kembali makna lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.